nong kan tu curi ko lok se ko ye kan tar ga na ton pa fulle sije nga sa hangram ko se sije ai nga sa sigi ko question tenagram ne ko ado amuk ka zo ko ye 2024 dazu ko akogi CHSL gi chamana ba ko gi number khena mai tare ko mane chamana hangame ko sije ko haibdi ko sije ko kano ne ko additional point na hapsala ko ne ko anga video on the same ne ko number system ko sejita haije when a number is divided by 192 ko haibdi the remainder is 54 ko akogi number je piram de ko number je ko gi hinda akogi hidden number name ko haibdi koi haiba number se haiba certain number se asi je 192 na akoi gi divide to matam da ko magi remainder je 54 phange ko aduga if the same number is divided by 16 ko aduga hai ba koi gi asagi akoi gi hidden number koi gi kanu to hai ba hidden number koi kanu to adu do hai ba certain number do 16 na ko adu do divide tor ga di ko asagi di koi gi magi kanu da remainder magi 192 na certain number da koi gi divide tor da kya phangyen da 54 de magi remainder ne ko adu bu ko sta hangi sina mu akoi gi hai ba kano haiba certain number do adada 16 na divide out taragadi what will be the remainder sinebo remainder kya hoge dagi adu sije ya no ko ne hobdo adada sta ko ne holaga ko yam sanga ne ko adu no ko sungko ko ne holke ko option je a p re b p re c p re d p re ko a da 3 6 adagi c da 10 adagi d da ai aduga kano sample me ko aduga sije awan ko kada gam tumne akoi kem ta kan ta ulam ko when a number is divided sigi 192 je asiga 54 je sigi 54 je plus ta wiro ko loin ta gani ko 192 ko plus ko gi 54 ko adu kya tare yung ko 4 ga 2 ga di 6 tare adagi 10 adagi 5 ka 9 ga di 5 ka 9 14 tare ko 14 tare ko adagi then adagi 1 ki ta wudu ga 246 tare 246 se karani yendiba 246 karani yendina nda 16 jini yenga da ko ai nga cha ha gram ko 16 jina yenga da ko 16 jini yema to ne kya thungeng je ko 16 je adudi 16 1 16 ko hai 2 di shudre ko 32 tare ko adu ga sinji ta lemi je ai leme ko ai leme 86 thunge ko 86 se adudi 16 10 sija yam lani yeng ko yam koi 5 3 koi 16 5 16 6 16 7 thiu no ko 16 into 10 ni kano 160 ne ko tan khadi kano 80 ne ko adu ga 86 ne sile je adu ga 5 wa ne ko 16 5 ja sonke 80 ta ne ko dri ko 80 ta ni adu my remainder je 6 ne ko adu di man ngasa putho kai no remainder putho ne ko adu ga di remainder sile to adu di okay sita hang question je ko gi number system ni ko question je pa ko gi hodringa de kayum khai hajage ko adu di ko number system je ko gi SSC gi ko gi CHSL or ko CGL ko the magi marks ko gi roughly ko gi 15% of the ko gi quan section ne ko man kano contribute to is ko have the ko gi mo is ko 25 into 2 ne have the 25 questions ne aduga 2 mark for each question ko adudi 15 into 50 di kya tare 750 ko 750 da divided by 100 taroga di 7.5 ta ko 7.5 mark ta ko aduna magi ko gi magi expected range ko gi per exam je 3 to 4 questions ne that means ko gi 6 to 8 marks udine ko akoina SSC exam clear to gaya ga di ko akoi number system je skip to we are ko adu ko gi quan section ne number system gi marks ya dum ko gi mark ai kai je saw ai ko ko adu back to the question ko okay question je ko control ngai ai control ka hajoge adu akoi si question je
मासे कोई गी SSC कोई सा कनो गे CHSL गी कोई गी 2021 गी होगी कोई कनो का हंगे कोई गी क्वेश्चन है को आइना कोई prominent ओइबको खरा हना कोई खरा हना लखल को chapter 1 से पकड़ पने को अरे सिदाइना कोई सिदाइना मरुन उनिंग जी को कमाइना मेथड को सिनरगा शॉर्टकट तरह कोई लेस टाइम दा कैलकुलेट तब याय हाबजने को अदुदि येंगसि को हाब दिस्ता हंगिब क्वेश्चन कैनाम दा if a number is divided by number ama is divided by kenana 79 ko the remainder is 56 ne means kenam tanda number magi 79 je asina ko gi number amada ko gi certain number amada ko number exactly magi number prem de ko keduna akoi na certain number amada yen matam da magi gi remainder je 56 ta ai ko aduga if the same number is divided by 27, what will be the remainder ko means kanam tanda hariba akoi certain number to adu do kaigumba 27 yen ta gadi ko 27 kan khoi gi divide ta gadi remainder je masagi kya tagre 56 tagre ko aduga akoi kya tagane hamne ko koi kaigumba 27 yen ta gadi ko adu yengasi ko mogi aham da koi gi normally koina myan honai je asian hochi ko stage the option da pire ko adu di a da 0 b da 1 C the 2 D the 3 aduga E dana nota or koi gi cannot determine ko aduga si formula sinishing ko dividend je ke kamana ge hamatam da divisor into quotient plus remainder mane ko okay asambida D is equal to divisor into quotient plus remainder ko adu di sai number pem missing do adu do akoi gi replace tawje ko adu di kidarba akoi before that akoi to dusi kaina ndo ko akoi gi ngasai gi akoi gi certain number do akoi khangji ko khangji ne kidaw ga tam da akoi gi let ko center ji ko let the number be kya d hai ko kan ngana ba D hare ko na D na lore ko okay adu ga di kitawre magi semu adu di mo ko ye kana replace ta ko adu di D se D le sare adu ga divisor se kana kano 7 to 9 into quotient computer de plus remainder da 56 ko 56 p ko sida 56 p le sida 7 to 9 p le ko okay adu ga di C gi kano je C gi equation je C gi equation jita ko ne kito ga ta am da koina divide to dine kana divide to diba 27 na C gi 27 jina divide to dine ko adu ga di assign thara ga ko sum okay by 20 ga 7 ko sorry spelling okay dividing it by 20 ga 7 ko koina sigi question ji ko adudi dividing it by 27 adure ga di kamai la ani d by 27 ko adigi di 7 to 9 ga ko gi into question di 7 to 9 aduga ko gi question la ani ko plus ko gi 56 le mane ko sejita ko gi 27 lo sinjila ani ko okay adu agadi sidajita koigi 7 to 9 habja silaije ani ni ko sidajita 7 to 9 habanga adi my question du ko marak sida into line ni ko okay adu agadi 27 jina 7 to 9 de couple matam kya thonga da ge ai di khange ko mandi 27 ki square je 7 to 9 ne ko adu agadi 7 to 9 27 na 7 to 9 de couple da 27 thonga ne ko maram di kainam da 27 square je kaina matanda koigi kya ne ba koigi 7 to 9 ne ba 7 to 9 aduga this is 27 se ka matanda 27 phangane ba ko aduga hangwa question nei ko sigi 27 jiga sigi kana ba yabra har gadi yadi ko maram di sida akoigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯝꯕꯜꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯁꯀꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ 27ꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒꯗꯤ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯥꯏꯁ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ 27ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 27ꯁꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ 27ꯁꯦ ꯁꯤ 27ꯁꯤꯅ 7 to 9ꯗ ꯀꯛꯄꯗ 27 ꯇꯨꯡꯉꯦ 27 ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ 27ꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯛꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ D is equal to Q plus 56 by 27 네ꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 27ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ 56나 ꯌꯦꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ 27ꯁꯦ 3D81니 ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 27ꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2 ꯂꯧꯔꯁꯦꯕ 27 2D 54 네ꯕꯀꯣ 27 2D 54 네ꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 54 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 56ꯗꯒꯤ 54 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ 2니ꯗꯅ 2ꯁꯦ 시네ꯕ 안서지 리마인더 부터 하면요 리마인더디 시네고 리마인더디 시네버 시타레고 실로레 퍼스트 키 실로레 아두가 마이 폼지 가만히 담미게네 하면 된다 아코이 QRD 기 몽 탕거든요 아이디 Q지나 까이나 하면 된다 마기 Q지 거기 실레고 아이디 따라이브 퀘션도 Q 실레레 Q2 थमे अदो रिमाइंडर की मतलब रिमाइंडर से ना अस्तम फुले मतलब लाकनी R जब मतलब लाकनी को 2 थमे को सिके सी आंसर नेम सिसे को अदुगा कोई डिवाइजर ना 27 ने को 27 सिलाए को यारे को उनरे ने सिगे पुथोखरे को सिगे पुथोखरे मजे पुथोखरे को अनि सुबह में येंगासे को अनि सुबह से अराइव से येंगासे को ओके सलाइना हाइलाइट सिजे अल्टरनेटिव मेथड निको सिना केतवा अल्टरनेटिव मेथड अखोय अराइ मेथड नेबको ngasa ko na si sang holidna ko si ko i sang holebko sang hol paje ina hoi tension la kadune ko tension me ko tension duna duna akoy si kan hodri ko ngasa ko question du ge ina sum मतलब uraibe makha pi ni ko ngasa ha gi do when number is divided by 7 to 9 hamne ko divided by 7 to 9 ko magi aduga magi remainder do the remainder is 56 name ko the remainder is 56 ko अदर गदी अखोन तौदिसे काइनाम समदना only just को अखोगी 7 to 9 जे सिगी 7 to 9 जे का सिगी 56 गा अखोगी ऐड तौरब हाइदि प्लस तौरब को 7 to 9 गा 7 to 9 को प्लस क्या गा 50 गा 6 का अदर क्या थुंगने अदि 9 गा 6 का दी क्या तारे 5 तारे को अदगिदी 5 का 2 गा दी 7 तारे 1 केरी तो बुदुगा 8 तारे को अनुका 7 तारे ओके 7 8 5 तारे को अदु दिस इज 7 8 5 तारे को अदु सी 7 8 5 से हाई बसिगी 7 8 5 से 7 8 5 से कनाना कोई डिवाइड तो दुना आएगा दिना डिवाइडेड बाय 27 तो मरमदी कई हम दंदा से कोई केनो दो से से पन दो if the same number is divided by 27 what will be the remainder have do adun ira line ko haidi first कोना क्वाइदि खंगदुजे सी क्वेश्चन जि मुनि यम को if a number is divided by to the 7 to 9 को 729 को the remainder is 56 asigan खंगो को asi खंगो बा अदुगा सोया हंगादि को if the same number is divided by 27 what will be the remainder हागदिना अखोन तौदुजे तौबया बजे कैना तंदा ngасagi कोगी मागी certain कनो नंबर पिरम बन तमिने को let the number be x काना को let the number be x अदगी dividing it by 27 काना को याम साना कान तौरे को अदु मोतने याम लाइव दिके दोगे याम तंदा सिगी 7 to 9 जिगा सिगी 56 का ए तौरो ए तौरि पोतो अदु दो मुके दवा अदु दो 27 नमु के दवा 27 नमु divide विरो अदु गदी 785 को 785 उइ को 785 सिदा 27 ना यंता गदी 27 3D ngasa ina hagi do 81 नेबा 72 ने येंगसे को अदुदी 50 का 4 तारे को 50 का 4 तारे 54 तारे देन अदगिदी सिदा 5 ले नि को सिगिसान kan तौइस को ओके सिदा 5 थमे को अदे 8 की 4 खाइदो गदी 4 हम ताने को अदगी 75 खाइदो गदी 2 ताने 245 को अदुगा सिदा 27 जिना 245 त येन बसे मुगे लसे को 27 जिना 245 त येन गेता गदी को कोकसे कोगी कोगी 25 6 27 थिउ नो हाइदि 27 into 10 दि क्यानो
into 10 di 270 neba other gadi 270 or gadi majan na eba ko na bani na other gadi 227 into 9 yengo ko adu yenga je bista ko size di yenga je ko 27 into 9 je sike dagin ko 6 97 6 kano 63 3 thamai ko 9 2 ja di 18 adu di kya tare 24 ko adu di je 2 4 3 tae ko adu gadi sida 2 ko adu gadi sida 2 sida 2 phange ko si 6 remainder je kya phange 2 phange ko remainder je kya phange ubra remainder je kya phange 2 phange ko aduna sina tam method amju lei ri ko si y ko ki congruent modulus ta garbe one ta garba si je koina maru ne ko class 10 or 11 ki ko number system da ko akoi number system da akoi arithmetic progression da ko adu class to tana akoi math optional loba or core akoi core math core maths da ko maru ne moi thyan du ja set theory de ko adagi akoi relations and number theory ko under modular kano arithmetic de ko aduga number theory ko adagi algebra ko adagi discrete math ko da sigi congruent modula je thena ne ko aduga real akoi real meaning da harke ko sigi meaning sigi definition pamra si jai harke ko sigi definition harke ko irake ko okay ire ko sejita koi congruent modula ko sejita ai kale congruent modula is a congruent modula ko congruent modula is a mathematical way of saying ko is a mathematical way of saying kano ko two numbers ko two numbers leave the same remainder ko when divided by certain number ko shilare ko habdi congruent modula habse koigi mathematical gi haina bo haine ko kama koigi maje kaigumba koigi two numbers ko two numbers na koigi magi koigi koina divide tong matam da magi remainder je se koi same obo ko khudam one example ni yeng ji ko example oina koina sida jite yeng ji ko okay se koina kaigumba koigi khudam momo era ko akoina 6 se koina kanoda 26 te yen matam da kya thungem da 6 4 ja kya no 24 ne ko 24 ne magi remainder se kya nam da 2 ne ko remainder je 2 ne ko admaina koi game 23 je kitoba 7 yen matam da 7 3 ja 21 ne ko 21 ne de ga sita 21 ga di 23 de 21 la thor ga 2 ne ba si ko oi ko udre si 2 ne ko aduna staining is kana da hadi magi sigi je magi remainder di kidawe same way ko adu whereas magi kano di magi sagi magi divisor di koi gi divisor di koi certain number koi gi any number amu abi ai ko whereas to ga magi remainder do same oitara ga dine koi gi mathematical way of saying the ko haina bo hai dine maje koi gi congruent modula har khanai ba sigi angka khoche si jo ai khola ke ko si hol ro ke ko no ko ngawa ne ko lai diam lai ko am ti le ko share ro ke ko song ngawa ni adu mo to ko si jen apply to bio ko adu ke atai khara lo ta kana number system ki maru khara ko gi prominent ba important ba ko gi previously asked question ko ko gi kana ying je ko ko gi PYQ ko adi previous year questions yang je ko previous year questions ka yang je ko sine ko gi real life of meaning ko gi real life meaning ne ko sida ai thukse ke ko okay stage ka nam na ko gi think of a clock ko gari im ko it works in motor ko gari magi ko gi magi gari magi mamai je gari magi kida yam tunda gari magi mamai da ko gi maje koi baro de horagana center ga down la da maje ko gi top 24 bu yaw de ko sunu ta gi top bu yaw ko so top bu ta ne bu yaw ko if it is 10 o'clock ko maje ko gi pung tara ta rekhala je ko tara ta rekhala je ko tara ne bu ko ata tara ga di then
tara ko asida if it is 10 o'clock ko pung tara tare hojik se ko now ko then adudi kedarwa then 5 hours later ko koi pung mai matung de pung mai matung ri kya ta ne 15 hours ta ne ko ha 15 hours di koi gi yen de gi 5 chila ga 15 hours ne ko ado 15 hours ta ga di adu ma adu gi 15 hours ta the time is 15 hours ne ko is hai 15 hours to kana mana ke da is same as 3 o'clock in 12 hours clock hamida ha di min kaina dum ne akoi gi ke da ba akoi ne ngasai gi pung kana do ngasai gi pung tara da gi pung akoi gi ma akoi gi tranga ham ne ba pung tara da gi pung osik se kana 10 o'clock ta re ko then 5 hours later ham ne ba pung koi gi pung manga matung da ne pung manga matung de pung ohum la akoi gi ama ani pung ohum la ane ko si ohum jila ani dana ko sini da rela to kana ko yi congruent modula si ne ji ko si meaning ma gi rela meaning ha ga di si ne ko samani dana ko ha bi tranga ha bi ka 15 hours ha bi ka 15 hours ha bi ka adigi di 3 hours ha bi ka chamana dro adu wa inda okay so the question le ko if 1043 ko if 1043 is divided by a number ko we get 11 ko we get 11 as question on phange ko 11 question hai ko and 20 as remainder ko find the divisor hai adre ga dekho na division algorithm putho aje ko divide ko sorry dividend into koi gi divide into quotient plus remainder do sijini ko dividend ko is equal to divisor into quotient plus remainder je asi ko na algorithm akoi gi division algorithm ai khane ko si je asi pala si ko asi pala khot pa ya ring je ko adudi mana pirame ko mana puthoi si marum puthoi kai nam da dividend pirame ko dividend ka pirame divisor puthoi ne ko dividend ka आप pirame 1043 ko 1043 pirame ko is equal to divisor d कैंपियन देव को डिवाइजर से दम कोना डी इन थमा जेव को डी इन थम बिरा जेबा इनटू क्वेश्चन जे क्या नेबा क्वेश्चन जे 11 पिरा में को 11 पिरा में प्लस रिमाइंडर ना 20 पिरा में को अदो एगदी से समझन बियारम नि को अदो एगदी से जिता कोई कितन आई समझन गे को से जिता को आई कोई थोर गे को सिगी कनो जे डी सी जे 11 डी थमगे को 11 डी थमगे सी 20 जे सोम सोम द सकी मतलब माइनस को संत यार 1 कोई नम होला गया 1043 को सिगी प्लस 20 जे माइनस 20 ला ani ko sun chala ga de ko ado sigi ani jiti 11 di ta ani ko 11 di ta ani ado ga sidi kya ta ani sidi ado ga di 20 1043 de 20 khai do ga di kya ta ne matam da akoi gi 10 kya ta ani 1023 ta ani ko 1023 ta ani duga 11 d ko ado ga di d bu thoke ta ga di kidawa akoi gi 1023 jita uro 1023 jita 11 ye la je ko 11 ye matam da adu sai som putho ji ko 1023 ko 11 ye matam da kya thong nge ji ko 11 ye matam da 11 10 je di 1 10 kano ne ko adu di 9 ya to male 1 10 ko 9 ye ngi ko 9 or ga di 99 la ani ko 99 la ayo ko adu ga di 99 la ayo ko adu ga di kya tare akoi gi 30 ga 3 tare 30 ga 3 adu ga di 11 3 ja 33 ko adu di side phangni se ko na ko adu di kai phangam tum da adu ga di d equal is the d wala me ko okay adu ga di side kya phange adu di 93 phange ko sida 93 phange ko 93 phange adu ga di si je asai option b ho drain sorry I'm sorry sida 93 equal to d ko si sana hot ka dam ko sana ko kan tar ga si gan ta ni ko si samjun mi ai ko sum ko ai sum kana tar ga gan ta na ba so ani hot la ga di matam khamang ani hai dim kaina tanda akoina ai tun ha bido akoina kan no je 60 minutes ne ba 60 akoi gi minutes se is into 60 d 3600 tare divided by koi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 100 ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ 36 ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ we get 36 second for each question ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ aduna we have to koigi ko calculate within koigi 36 second da kona calculate togodamni ba aduna aina amtuna habto koigi memorize the table up to ko koigi 30 to 35 ko aduga then koigi square root kuna ko koigi adujo koigi 30 to 35 ko maximum phar je phai ko aduga koi cube root koigi cube na koigi cube na koigi at least koigi 25 to 30 di phabio adu ga ko akoina kan to yam like ne ba masagi koigi kak matam der ga ju kai der ga ju ko macha koigi sarok kane ba haidi main nang prelims de ka pila kane ko mains de ke da ham da magi number singje mains ka no ji kena ji kai no khumra akoi magi ade SSC kanogi SSC yo la ga ju da wa nga tu khenai je yam khena man te ba khenari je magi nga sai gi degree je hangal pune ba magi number je ki to ban laser koi gi number je chau thurok ba ne ba number je hol la koi da matam changan ba ne ba aduna ka do gam tam da akoi tier 1 hai ba adagi tana koi gi prelims ko prelims kai nam tam da qualifying round ne qualifying round ni sida yengai je moni yengai kai nam tam da koi gi time management ne koi gi examiner na koi di yengai je koi gi time management je koi na kamaina tackle to ge time management tawung ngambra ko under pressure da ko tawung ngambra ha do adu ki kana yengai ne ko aduna akoina sugumba koigi koi tricks akoi tip and tricks ko sugum je kra season dragadi ngam moy ko nang matam nang uroi ko aduna handaki MTS ki ko siam kanani ko makata ba amta khor ki ko ena ngasai kawam ne ko akoi number system je khangri ga dene akoina khanga da je kainam tune maram ni number system je ne prelims da koigi MTS ki ko MTS ki aduga combined higher secondary level ki da kai hange am tune akoi gi am hangi ba haidi koigi kano je koigi 100 puki manung dene koigi 1 to 100 che asi puki manung di bana makya lagi kana ko hange ko yai aduna adugi kan tawje ko sumaina koigi sembiyo ko sana ai sema thami ko nam ko haibdi ahamad natural number ko natural number habji kaina abja asi je natural number habdi kaina tam da magi symbol je m har ki ko ubrem ko natural number habdi kaina tam da magi kano je name na natural number le ko magi symbol na n ne ko natural number habdi akoi gi kano ne ba counting number do koi gi counting number ha khang ne ma ji ko magi description dai tar ko counting number in thara je counting number ko habdi it begins from 1 2 3 4 5 aduga uncountable ko sansa kane ko adagidi akoi gi kedawa akoi gi kano dagi amuk na chawam tanda akoi natural akoi gi natural number dagi amuk na chawam tanda akoi gi whole number nung chawe whole number gi symbol di kaino w ne ko w je na nung chawe maram di kainam tanda akoi mamang da 0 ma add tore ma gi de 0 plus aduga si counting number je maram di kaino adu di ka tare 0 it will begin from 0 1 2 3 aduga uncountable ko aduga then next kana koi whole number de animax dem kana nung chawe gam tanda akoi integer nung chawe ko ma gi kano jna I ni ko integer je I ni ko I je do gadi I integer ni mapung phaba number hane ko integer de ke elani ko kai elani hai da koi gi sida koi gi maya is 0 thamani ko somna positive side na koi gi san cha khane koi gi 1 2 3 kana ko ado uncountable cha khane ado somna akoi -1 ko then andagi -2 ko aduga -3 aduga up to koigi uncountable koigi indefinite numbers then ko koigi uncountable cha khane ko sina integers ne ko so mana adigi even number di kaino even number ha gadi number which can be divisible by 2 have ne ko sida even number ha taragadi san isalo 2 ne yemi abdo o number ha taragadi koigi even number na tabdo ha ko iba koi not divisible koigi 2 ne yemi abdo ko adi prime number ha gadi kaino prime number ha gadi koigi koigi 1 natragana masa mathana yenbe abdo khudam mo hangan 2 je kan yenbe ake 2 je 1 yenbe aduga masa makna 2 ne je koigi masa makna ka koigi 2 1 je 2 ko sana ya ko 3 ya de ko 5 ya de ko kana ya de ko aduga composite number di kaino composite number ha ga di koigi masagi kantaranga da masing amana yenbe abdo ha di khudam mo na 4 je 2 ne yenbe ko 6 je kan yenbe 2 ne je 3 ne je ko adigi de ai chi kan ye akoigi 2 ne je 4 ne je ko 9 je kan ye 3 ne ya ko
adana akoigi 10 ji kya na yare 2 na ju yare 5 na ju yare ko adagidi 12 ji kya na yare akoigi 2 na ju yare ma di adagi 3 na ju yare 4 na ju yare ko sumaina akoigi sijina composite number ko co-prime ju lei co-prime habna akoigi akoi not akoigi common factor amata lei tabe mawani mark ko adune ko adagi rational number adi kaino akoigi rational number adi any number which can be put in the form of p by q where p and q are integer and q unequal to 0 haiba ko I means kana nanda akoigi p by q ki form da leiba p by q की form da leiba ko integer da ki jumu kana na sawi bakoi gi kana na sawi ko rational number na sawi ko p by q na sa koi gi p by q habje kana da koi gi a number which can be put in the form of p by q ko p by q की form thame ko where p and q are integer ko hai p amasung q je asi integer ogadam ne ko aduga q unequal to 0 ko adu hai ba q je hai di denominator je numerator je di any number ya hai ko aduga tawadabu ma integer di ogadaba aduga adu makha ji ko any number ya except koi 0 ya debu ko aduga akogi integer na tab je ko aduna akogi si kudam ma hage ko akogi 0 je rational number da 0 je rational number ogata oini ko maram di 0 ha je mai makha da 1 leba adu ga di ang sai ha gi do 0 je 0 makha da 1 leba haidi matam chupada koi digit amai makha da koi 1 leba jum kan ga dam ne ko adu ga di si gi ke da wa da rational number ne ba maram di si gi 1 akogi wari am da si 1 ha je ba ase 1 gi makha ju 1 lei atu wa ju 2 gi makha da koi gi 1 lei ko admaina ke da wa 0 ha je kan ne ba ko koi gi ke da wa 0 ha je koi gi 0 hai tara ga di rational number ne ba aduga 1 by 0 hai tara ga di sidi irrational number ne ba sidi rational number nati ba thambra 1 by 0 hai tara ga di rational number nati ba adagi di pi ko adagi di pi ga hai je pi ju kaino pi ju irrational number ne ba rational number nati ba ko si khangje lo ro ko adagi di khangbe ba hai ga di ko akoi gi kano je even number da si 0 je 0 gi kanam hangi ko 0 gi qualities ka hage adu di kainam da 0 have je akoi gi maje kano ni ko 0 have je maje koi gi maje kanam da maje neither positive nor koi negative kano ne ko magi sida ai i yum to bone ko je yeng ji ko okay sile 0 is neither koi positive nor koi kadawa negative integer ne madi kadawa koi kano ne ko koi neutral ne ko haibdi kadawa madi koi positive sunate negative sunate ko but it is an even number ne ko ngasa ana kai haigi swana koi ngasa even number ham tan ko na 2 digi haw malang ne ko nati ko koi even number je it begins from 0 de hone ba 0 je even number ne ba ko magi kano je khangin ko kwali magi properties khra hai targadi idoba 0 je maje neither koigi maje positive chunate aduga maje negative chunate ko maje koigi neutral ni ko neutral ne ko aduga idoba maje aduga maje koigi kano kai ne ba even number ne ba is a even number 0 je sim khangje lo ko sim khangje lo je am kana ka ne ko hai de dagi sin khangje me kana kyam kana ka de ke ma tam ne akoi gi hangwai question me hang ka ne ko si je akoi gi staff selection commission gi kano ne ko MTS ki kano gi MTS ka kano gi question ne ko se ji ta hang ji ka inam tam da SSC ki ka ore ko se ji ai ma no ko la ki ko ai kan like ate ai like ma tang yeng di ko like mari le ko ngo ko ade kan tai tai ni ko si ji sang ji ko se ji ta ko gi face value ka na ko na ta gra ba face value ka na ko ade gi di sida hang ye ko which of the following is irrational kam je oigane ye si number da 0 1 pi aduga si gi dj ke dawa d si dj si which of the following is irrational number hanu ko sida pila me ka number nam tanda 0 ne aduga 1 ne aduga kyano 0 ne 1 ne pi ne aduga mana square root of 9 ko asi je 0 gi makha di si 1 la ya hegre si makha ju 1 la ya ha pi di na te ko pi makha di la ya de ko aduga si 9 ji kamane oino ha ka ne ko 9 ji ka dawa 9 je 3 square ko gi 3 square ga 3 ki root ka adu kano sigi square jiga sigi root jiga kalna ga ne ba adu ki kya la hore 3 la hore ko adu ga 3 je kano 3 je integer ma ne ba adu di ma makha da 1 la ga ne ba adu di 3 jo kaino rational number ne ba ko adu ko ne akoi gi kano trick ama ga ta ke khoi si ja ko na akhang mi dilan khang ani ko adu ga ju khang da mi akra yaw ma ta ga ko if kai ko bane akoi gi magi option je a b c d
e na piram ko akoina kari gum ko akoina question akogi magi answer je akoina isana confirm moina ko willingly kogi kan akogi maje ani chuma abako adudi all of the above one sile ngani ba all of the above ai bama ko all of the above sanle ngani ko adum copy ran kam yengon di stage da degi di kogi eliminate to busu ko haidi option je kogi khara eliminate roga akogi magi chance sem bugi kanu jule ko sumaina kantar ganda magi koina magi strategy je khanggadam ne ko ski amajo hangame siju am kanu je kantawe ko MTS sida number kanu hange what is the difference hai taraga di dum kanoni ko minus id subtract la ani ko what is the difference between between the greatest number of 4 digits between the greatest of 4 digits and the smallest of 5 digits and the smallest sije kanu hang ko akogi kanu gd de jo hangi duka akogi kamar higher secondary level gini ko se hangi ko sije kanu sije jo hang pe ko sije kok ngaw hadang hom jai ko and the smallest number of 5 digits number of 5 digits hai kanu signing is kan te da ai hara kisan signing is akogi na akogi digit amana ko digit mang akogi amana kanu ne ko amana mari ne ko mari ja sijna kogi largest law hai ko sijda minus ta one difference hai mina adu songi jina smallest kogi manga law hai ko aside sida 1 lere 2 sida minus ni ko 1 2 3 4 5 lere ko sina 1 2 3 4 sida largest ta ga di sigi je amata me mendu je adu 9 ta ni ko 9 largest omina siju 9 ta ni siju 9 ta ni adagi sigi di kya ta ni si 0 na hoba da mina 1 hawa ni ko aduga ani soba ko digit manga hai ni ko adu di second kita ko gi smallest the smallest number ko gi smallest 5 digit number di kya nam da 1 0 0 mari hoga da ko 1 ga 0 mari hoga da asije minus tawga di man haje kya ta ga gi 100 ta ga dra adagi di 1000 ta ga dra adagi di kya ta ga gi sine ko hai lising tara dagi 10000 dagi 9999 khai do ga di answer kya ta ga ne answer 1 ta roidro kyan ta dabra tarangani da side hai dina hai di ma haje kainam da magi digit mari sigi largest number hai ne ba hai digit mari di thoba hai sana ko na akoi digit amam do 9999 kwai saujen digit mari da kwai sau number si kaina da koi gi sijine ba akoi gi ahum hai tra gana akoi gi kano hai gana digit ani da gana akoi 99 ko digit ahum da hai gana akoi gi 999 ko aduga digit mari dana 9999 ko aduga soina koi gi smallest hai ta ga di aha mai de 1 hawani aduga magi makatara ko do adura 0 no diba ko odiba adi stage da digit ani le me khalaje adu koi gi sida 1 thamani si 0 thamani adu digit ani gi je kwai pi project 10 na tro 11 mathang 11 la ka don tro adu na si orga di ani ji difference 1 ta ni hamni ta ai gi je lai kan de gi ngani ko si gi je koi pre primary in thabne ko primary gi ni ko si am kan ko si jo si maths ki phan kan lo yawi ko maths ki ke si je koi gi kan tha mi gi chap sai ko koi gi koi em de kan se SSC gi chap sai ko se adagi di si gi kan gi le ko sina koi gi andaki SSC gi kan gi ASI ko wi ko shap ki kan gi le ko si jo le adagi di then SBI gi le ko okay ai ji ka ko mo le o je koina ai na hai da mo le gra ma le ko adu di face value ha bang place value ha bang ko face value hai ta ga dine koi gi khudam moina face value place value je kana ko ma khang bagi di na ti ko tak sai je ko khang da bagi ta ki ko akoi sana hang ne ko what is the face value of akoi si question champion me ko swaina koi gi ira ge na okay says da akoi gi what is the face value of 2 ne ko what is the face value of 2 in kya gi da 6 3 da 9327 da ko 93207 je asta magi face value kya no yi ko na nga ai tam gre ko sidi ko ai di face value of di ko gi kya no ko face value ga nang tam gre ko sidi ko si ji kya wa yen ti ngone
what is the face value of 2 in 93207 ko si kya hoga dekhiye ne akoi ai ha ko haidi face value ha tara ga dine amagi kano je ai kano pirange ko face value ko face value of a digit ko of a digit in a number in what am I ko number in number is the digit itself ko is the digit itself ko yani ko aduga this is kedawani magi sije adudi magi face value je magi le mi magi se haije face value of a digit in a number is the digit itself aneba masa mak tune ko aduga di magi place to kai lege haduna te ko masa mak tune ko adudi adudi 2 gi face value di 2 du mo ne ko adudi the correct answer will be a ko is 2 ni ko aduga face value ha re ko then question ni hang ko what is the place value of 7 ko in kya da akoi gi 7380 da ko si je kya no ai ko si je mo guess to ko aduga ani subai te ai kana ha ko what is the place value of 3 ko in kya da koi gi 38765 da ko aduga di place value ha ta ga di magi mana leriba koi gi particular place to adu ne ko aduga di si 3 je sigi 3 je asi je kedoba 3 je ma ahum de leba magi makata da leising je loina ma koi gi kedoba ne amtunda 3 je kedoba ne amtunda 3 into 10 4 hai wacha ne maram di kayan humra si meaning di koi gi 3 je asi je kya 3 ji meaning de lai ji kya no this kya no 1 2 3 4 itro adu ga di 4 itra ga di 0 mari leni hamida ko what is the place value of 3 in 38765 neba this 1 2 3 4 5 neba 5 se 3 je masagi lejaga ni ko aduga magi maning thang je asi je 0 lo on thokro 1 2 3 4 je adu di answer je kya tane am tumda answer je akoi gi 3 aduga then koi gi 0 mari ko ai gi kanu ko tum soi re ko 30000 sana koi gi 0 mari ore kane ko si 0 mari ore kane maram di 3 gi maning da kedawa place value ba face value ba kana kano akoi gi sena kanu ko si khong ko adu ga di what is the place value of 7 in 7380 gi kya wene 7 ogedra 70 ogedra 700 ogedra natrana 7000 kano 7000 ogedra si jemo comment box tam habiro ne stage da koi gi kanu gi na important piri ko haib koi gi sina if m and n are two positive integers and m minus n is an even number ko by which of the following m within the bracket ko first bracket ko m square minus n square is always divisible ko aduga step 1 dana question piri ko si khop ka ta wisi ko and step 2 laini step 3 ko dana si talaki ge bai ai bisi je koi no mulo smero ko fraction ge wali ko fraction ni talaki ni ko aduna koi si je khodak ta ama yam sanga ju mini ning te ko aduna anu gening we ko ai su matam lai te ko ai thabo ai su chawni ko fraction ge je hang pa ke fraction file ram tung da no ai high shape ka LCM ko high shape ka LCM ko jana ko shape ta om thona khai dok se ko om thona pai je ko ado masi gi disi ai ka sana ko gi atai ka ko gi ka no gi so kra hot ki sira to ni yeng sira ju yeng okay sina last question wa ji ka okay so piri je akogi bracket nung ko within the bracket 461 ko 461 ko plus 462 ko plus 463 ko is divisible by which of the following है my a the 11 pm है b the 13 pm है c the 7 pm है d the क्या pm है 9 pm है को अदो अदे कोइन के तो क्या मतलब है अकोइन तो दिसे c 461 जे असे मसाना मसादा kan to dine ko yengo ko sana pm ta ko sigi kano je formula am dile kan to dine ko asi sampan dine ba samana ko sana ko gi 4 ko 4 ko gi kano ko 461 ko 61 ko by 461 ko aduga 1 ko si aduga di si je adudi kya tare sigi de akogi 1 da 60 si kana gane ko si kana ganda si de 1 tare ko
1 tare then mathang step ta kai ta wada kan da mathang step ta na akoi gi sipon in thom dong ni chom da sigi 4 udi ko 4 akoi gi 6 4 akoi gi 462 ru che asi jina muk song gi dam la ka da ba 6 da minus ta wada ba ko first gi da minus ta udi ni ko adri ke yeng asi ko 462 ko divided by yes by ko 461 ko smai le ga ko le ga si kan ta wane si de wan puthor ne khamra si je khoi gi san puthor ne ba 4 je kamal law ne ko 4 ko gi aduga san puthor ko 62 minus 61 ko adi kya ta re ko gi 4 ta re ko aduga last step ta sigi 4 akoi gi 63 ro che asina mu sigi first ki dam to dini ko first ki dam lo dini ko 463 ko by 4 koi gi kya na 60 kano jina 1 jina ko adu ga di kya ta ni sida akoi si 4 ji kamal lo ni ko aduga 63 minus adu di kano di 63 minus 61 di kya ta re adu ga di si je akoi gi kan ta ne ko akoi gi 2 lem na akoi gi 63 dagi kano 63 dagi 61 kai do ga di 2 lem draw adu ga di sida akoi gi 4 square la ne ko yare ko se yi nga si ko sem sadro ko di sai ji kan ta jum to di uram dre ne mo uram dre am ta then adagi di siga hario sisingje sisi etawro bulama siga etawro siga su etawro hai fall ta koi gi su magi taraiba product ma'am je plus 20 tawro ko adu di then sikman tawne 1 and 1 lere ko plus akoi gi kyana matanda 4 matanda koi gi plus 4 square di 16 ni ko 16 ne adu ga di kya tare then de ga di sidi 21 tare ko 21 je sigi 21 je divided by kya tawne divided by koigi si machine kya no 1 2 3 ne tro si tamakini ko si da 1 am le ko sigi da koigi sigi kano gi da sigi da 1 am le ko adagi sida 2 am le adagi di sida 3 am le ko adaga di sida 1 2 3 ne 3 na divide ta ne ko adaga 3 na kano da 21 yen ta ga di 3 7 ja 21 ko 7 ta ne ko adaga di answer je C ta ani ko answer will be kogi C ko 7 ko asi di silo sila je ko hayeng si je ai kan trang ngasi je ai thau sa pa ko ngang aing ne semi je ko hayeng de ai kan trang anda phajana kogi hayeng chuti le ne ko aduna hayeng je kan trang anda akoi gi hang ka akoi gi previously akoi gi PYQs ko akoi gi previous year questions ko akoi gi phajana analyze tor ko aina adagi pulak pa kano sing do ado chapter 1 ohela je ko chapter 2 aduga chapter 2 ma thar ke aduga chapter 3 dana fraction paira ge ko sorry chapter 2 da akoi gi sigi are makhra ga fraction ga paira ge aduga chapter 3 dana akoi gi kan paira ge ko LCM ga HCF ko paira ge ko akoi maru hangali je sigi jam hangi ko sigi akoi gi algorithm division gi hangi ko adagi di then adagi di LCM aduga HCF se asiju maru ne aduga fraction ju maru ne ko aduna sigi se ai kantar nganda hang pa ya basing do adu ina focus taroga adura kantar ge ko aduna ngasi gi dista kainer ji ko yam khwem jari yam kan mayam bu full nim bi dam ta kantar ga ai si kanai koi gi mayam de gi khitang ke tai ko mayam gi koi gi subscribe to wi ramo ai video je kai mu kanai khala ga di ko kanan daga di to wi genu ko ai mata mang ne ko aduna kanai khala ga di no na dam ko koi kupi nam da ko koi da thongna hengal le ko ai pisa kam phong jun te wai ko angon da kan angon da pisa chat le ko aduna kem kana de ko aduna angon ju thabak su mang nge ko aduna ai di tungi yumbi gi dam ta khala ta bane ko aduna ai gi maram da ka thijan bi ko kana no ha do aduga khang kan ko ado losila ko dai haning ji ko san tok je akoi gi ma'am na kan to bi da ga di akoi gi kano je channel je koi gi comment pi bi ro aduga pam da ha bi ro ko kai kano semaning ge ha do profit rate ko koi gi SI kano simple interest common interest le kano toy ko em hangal le ko SSC gi an yeng no ko adagi di ko di bank ID bank kano ne ba bank gi ne ba ID clerk ki kano ne thai ji clerk ki kano da koi hoi loi re ko koi kano lo akoi gi main sta kan ta han koi koi gi kano ka lo re documentation gi lo ko ni ko aduga koi gi
kanong lore ko ni local gi local language proficiency kanona proficiency lore ko sina selection ta wani ko aduna sida haningi ko akoina thena kuna kanoje banking gi kana ko gi experience fan ko aduga adum num ko akoina akogi asa to akogi asa je ko gi kanoda ko kitang wacho kitang aji ko class 10 da ai mana mam aina kamaina banking ai je samak sana ojani ko oja wai rame ko ai kano oche ko kano service kano ai kano ai ID card ulu oche ko ai kano ai jo sagai kano ojani ko ado kanta nganda kamaina kan to ginai ta gadina aina koi mana amne maje gamen to kem to di maje ko maje magi marks se kedo gam tanda ainu ai kano thagat pane yone ai gi kano da video list ta maje magi marks se class 10 da maje koi 42 chale 42% ne ko maths ta only koi ma 40 ga 3 phange ko koi daune smay mukre okay no yolo adu ko dan tanga ko maje koi gi maje 10 na koi 42 phang ko adagi 12 na mukitang ko koi 12 na muka kana sorry ni ko 12 na 42 ne aduga 10 na 45 ne maje ko aduga graduation na maje koi gi maje 50 yo sungam da koi 45.075 phang ba adwana maje koi gi adwan tanga maje mana khona gi je koi gi tha kana thata koi gi tha taruk makhai ko tha taruk makhai male ko taruk makhai ja asida mana pasana khona nga dene ko pasana khona nga SBI kana je 2000 kana gi dane 2019 gi 2019 gi da maje koi kan ta yo ko 2019 gi da maje koi gi SBI Clerk koi gi kana khan re ko maje ji kai puri ke am tanda assistant kana ko manager puri ko koi gi assistant manager koi gi section 1 gi da section 1 gi koi gi scale 1 ko scale 1 gi assistant manager ne ko maje magi pesa to koi salary kana am da allowance chau dobina akoi modern koi 70 ne ko maje ji kana da gwati ta yo ko gwati ta do magi ki tolop se koi city ta abni khengal he ko aduga SBI gi tolop se na jo kai kana koi bank da cha mana kai cha yo ko mana koi gi mana adana koi gi 40 mukdang phang mana ibana koi 70 80 koi 70 80 phang koi na kantra nganda kedawi ya dino kana khala ko adu ina ta hadi mana ngam koi kedaw ngam moiduna habdo adu khala ga ai tha gi ne nan ta nganda ai ju fajana ai gi thabak ai taw sing thado ai lama ko adu ga koi principal da haina re adu ga ai je mana ai ju kano ai gi na tha manga ko ta fajana ai de matam da prime pi gi mana matam da kha lapi gi nta ma patam kha ma gi kitang financially kitang kano koi gi week oi ko aduna ma gi de matam kan pi de ko aduna ai de ko full time pi ni ne ko kan taw gi fajana kan tra nganda mana ai tha manga kano dan changi ko mane magni changi ba aduna khoi sinau sing ko kem to wakan chunda bigenu ko adum no ne akoi gi 10 da 12 ta graduation ne below 50 oi ka june SBI Clerk thabe PO thabe ko kari exam thabe ya ga do angon ne ai gi angon da DM to biro ado ai number lo biro ado ai ga wai pasan sana je ko thena je ko ado ai na dong gi career do pasan sembi ge share ga ngasi dilo shalage ado mathang gi patam thena je ko thank you ma'am ado ga don't forget to subscribe ko aduga ma'am na kanto kanai khalaga di adong gi name day once to jo share the view ko thank you share lusin jarage